Anya laki din! Ay, amo mayang, edi na minsan nga aldaw amadlaw ko. Nagadayo ti turong dagiti imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ibagam ano da parikot mo, tapna mo. Anyat among no da maitulong ko. Pampanunutak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kwa na. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kwa na. Anya? Makapakigtot ka matan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko namday ta. Kwa. Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaton ken ka? Agasaman ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin ti kursun a kinapulis. Basta, saan kon nga'y ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kwa niya. Anya? Panunutak ana impag no kasanok nga i-break. Kunak anagasat ni Mayang. Japutan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam timbaga na ka? One friend, yak man amoy ti dayja babae, napakilatlatan akayat ng i-break ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapod no ti panagayat na ni Mayang. Ti ko nang gidi, at sa baling agar-arang kinimayang, iso ang padalos-dalos man ang ti desisyon na. Ha? Asino ngay ko ma? Jak pa'y masigurado na sino. Ngam amok nga da. Iti kas di kargaraw na. Amok latan. Ay una yan day dya Mayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyak. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Iso ang naibawin ko no, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa anak ko ng kanyak dayta mayang. Kinapudno na. Mas daawak hindi dayta nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang ti pudno. Anya? Awan nga minin mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti adupe sa o, Rudy. Dayto yun ti maudi a panagsarak kan panagsarita ta. Anya? Mangsapol ka lang iti sa baling ayatam. Saan asyak? Tano syak? Saan kan ngay ayatan? Amok a masakitan ka. Ngam amang ano at adala ang amasakitan ka, no agtali na edaklat ta. Ngam iti kinapudno na, kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panang i-break mo ken kuana, friend. One friend, imbagak lang matipod no? Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino tagar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isem, dang nga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagak kan ka. Ngam pangaasim ko maata saan mo pang ibagbaga iti ure asino. Kunaktumot ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga. Ni kwa? Ni tebeng. Anya? Nita ba? Nga kontraktor na kabarbarulaang dito lugar tayo. Wan, tall, dark, and contractor ko naman. Anya? Ukiste sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din.
Isubalagaya basaan kun makit-kita ni Rudy sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak maun. Wala na. Naumak nga minan kan kwa na. Ha? Kat, asino kay tinakitak akakuyog mo na minsan alimbabas kayo dito'y balay? Nagngisit matalalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Nitabang dayjay nana. Wan, pudno anang isit ngam kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mau iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasao yun nana. Saan lang adjust a kontraktor ni tabang? Ha? Tall, dark, and contractor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukwarta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni tabang takin kontraktor iti flood control dito lugar tayo. Ay una yan mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dagos mo nga imbreak ni Ruday. Anya lakit din. Dua bulantan nga gayen ayat. Ngam aging gaita. Saan mo pa'y anatungpal ti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan ng iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umadali na malpas si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot ta kasta. Wang ka di, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Ay wan gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang laang. Ay, dakil ah, milyonis ko naman, kontraktor o, unis. Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang! Mamati ka ka diti ibagbagak. Ang laki di, tibang, tiba-tibang tao o. Saan ka nga agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko para laang kan ka. Anya? Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami latakin itabang ko. Talaga mat alinipat mo anamin pinsan ni Rudy. Manipod na daan ka iti tabang a kontraktor. Ay katuan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana ngam iti danan to ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makunak. Ngamala, sapay la ko mga rod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka iti daytang imbagam. Nitabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and contractor ko naman. Anya lakit din. Ay, una yun ti kastuya panawen na. Di mo lagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitili na ba akawas ko idi namin saan pa yung aldaw. Aging gaita, saan pa yung nagmaga? Awan pa ikid din ti ipantikon. Madublin. Ani, sika talaga. Yuray san ka nagpampantay. Inana mo to. Awanin ang kostra. Ay, sapay monson ka mabayag day to ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Tas tati kinabayag di pa nagsublina. Ay, inayan. Day, tatila mo pang iturturungan mat. Katuan mat nana. Ang ano sa bagay. Gusto lang, magbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Nalakit din. Anya! Puno nga tinadamag ko, kumare. Ha? Anyaman tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Hanya? Wen mare,
Gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtugtudo na. Kat, nita bang ni Mayang ay nayanod nga tamat laang? Ay, salbag ka talaga. Di pa ila nairaman na nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danon ti project da. Dahil ti Jack masigurado ko, Mare. Basta tinadamag ko, inyanod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anyati ko na? Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi ita nga ron. Ti parikot mi ita. Natibag mo ita. Anya? Nakadkadlaw nga min at tinipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tito daw. Nayanod ti mararami da project mi jo. Unay mo di jay. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan na panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kaawanan ah. Pasensya ka may yan. Sana balay. Tano, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahil ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho? Kaanon to, pay dahi tatabang. Manumotan abulan ng inururay ko dayta. Kung naklakit din no, maitad mo amin akayat ko. Gaputa kontraktor ka? Saan mat gayam? Anyang! Imbreak ko pa'y mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan tabang. Salbag kita. Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igidgidan mo maday ta pa nagluluwam si kamayang. Apay, Nana? ada parikot mau. Awan na. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga da parikot mau. Ni tabang ngamin, nana. Ha, taapay. Slag bababawi ako na nakiayan-ayat kan kwa na. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Saan mat gayam? Nanguno na ita, anayano ti project nga aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti imbagak. Apay nga katawa kayo. Makakatawa ang laang mata. Si kakit di may. Apay no kontraktor ayang gamin ka ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas tamayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rude, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito. Itap no agsangit-sangit si Kamayang. kasapulak kami ti mga kasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Anong sam? No adaman takin basol si kalaeng. Gapulaeng dahi ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti da dya arudi. Ha? Agasam man, takiladlat tanti pa nang ibrik mo kenkwana, para lang kinitebang a kontraktor. Ngam ita nayanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mon, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo. Dahita ti magadab mo iti kaslapaltat apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh, apay pala ang imay ka dito'y balay mi. Ay, wa? Imaya ko na, saan ka mga nga reply ka nag-text ka?
Di ka pa sungbatan. Tiawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka siguro at tulungan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga break ni Rudy idi? Saan kumama kasta? Mayang mo. Ay saan? No kunak ag-break tan. Awanan ti ado-ado pa asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpig sa adanom. Idi na yano ti project yo. Ha? Salbag kide. Awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis na time. Ay talaga! Idadanas ka talaga. Ano? Si kala ang tipor a kontraktor. Anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Tebang akayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo't alimabas. Ibreak ko nga minin nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana, ngam saan mo't gaya. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod lang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si Kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakam mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din. Awan? Awanan ang arud mayang. Awanan tay kanayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. anya? Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. Siyo nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig nga kakadakos ti sa usawang mo. Ay napaw, mayang aya. Uray adda na sayaat nga ibakaken ka. Awan mo ila serbina, tabaribar nga ro, ti panagpampanunot mo. Nagsingpet ni Rudy. Ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor. Tabang. Anya ita? Ha? Hey. Nala. Ita nga imbrik mo na tabang nga kontraktor. Mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka. Salbag ka. Sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.